ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи муҳим бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. дар ин ҷаласа муовини раиси шаҳр, мудирони шуъбаву бахшҳо, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо ва раисони ҷамоатҳои деҳот иштирок намуданд. ҷаласа бо мақсади баррасии супоришҳои раиси вилояти Суғд ки зимни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент пешниҳод гардида буданд баргузор шуд. масъалаҳои рушди шаҳр, таҳкими ҳамкориҳо ва беҳтар кардани хизматрасониҳо ба шаҳрвандон дар маркази муҳокима қарор доштанд. раиси шаҳр дар оғози ҷаласа ба аҳамияти ҳамкории самаранок байни сохторҳои гуногун ва нақши онҳо дар рушди устувори шаҳри Панҷакент таъкид намуд. иштирокчиён дар бораи барномаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва лоиҳаҳои оянда мубодилаи назар карданд. онҳо инчунин масъалаҳои мушкилоти мавҷуда дар соҳаҳои гуногунро баррасӣ намуда, роҳҳои ҳаллу фасли онҳоро пешниҳод карданд. ҷаласа бо мақсади таҳкими ҳамкориҳо ва ҷалби аҳолӣ ба равандҳои рушди шаҳр баргузор гардид ки ин иқдом метавонад ба беҳбудии зиндагии сокинон мусоидат кунад. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурӣ генерал-майёр Нозим Иброҳимзода, муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Суғд Суҳроб Қурбонзода, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, корхонаву муассисаҳо ҷамъ омад баргузор гардид. муовини вазири корҳои дохилӣ зимни муаррифӣ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Панҷакент подполковники милитсия Ташрифзода Шовали Турахон ки бо розигии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фармони вазири дохила ба ин вазифа таъин шудааст, аз вазифаҳое ки дар назди мақомоти корҳои дохила гузошта шудааст ёдовар шуда, аз онҳо ҳамкории пайвастаро бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва мардум ҷиҳати пешгирии қонуншиканӣ, гароиш ба ҳаракату ақоиди ифротӣ, таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ба кор бо муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар масъалаҳо ҷалб намуд. ба собиқ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Панҷакент Анварзода Шӯҳрат барои фаъолияти босамар дар ин самт изҳори сипос намуда ба ӯ сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда шуд. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маросими муаррифии муовини якуми раиси шаҳр баргузор гардид. ин маросим бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, мудири шӯъбаи кадрҳои дастгоҳи раиси вилояти Суғд Ғолибҷон Шарифзода ва кормандони дастгоҳи раиси шаҳр сурат гирифт. зимни муаррифӣ таъкид шуд ки бо розигии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо қарори раиси шаҳр Собирзода Сабурҷон ки то ин муддат дар вазифаи сардори идораи сохтмон ва меъмории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр фаъолият дошт, ба ин вазифа таъин карда шудааст. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ин хабарро расман эълон намуд. тавре интизор меравад таъини Собирзода Сабурҷон ба вазифаи муовини якуми раиси шаҳр метавонад ба рушди соҳаҳои гуногуни шаҳр ва беҳтар шудани шароити зиндагии шаҳрвандон мусоидат кунад. муҳаммадизода Атоулло имрӯзҳо дар курси сеюми факултаи шарқшиносии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таҳсил дорад. баробари омӯзиш ӯ ба касби падариаш рӯзноманигорӣ шавқу рағбати зиёд дорад. аз ин ҷост ки ӯ айни замон дар яке аз телевизионҳои шаҳри Хуҷанд Симои Мустақили якум фаъолият дорад. мегӯяд ки давраи донишҷоияш хеле пурҷӯшу хурӯш ва пур аз хотираҳост ва имрӯза мулоқот низ яке аз онҳост.
واقعا هم ما جوانان سعادتمند و خیلی هم خوشبختی که در این فضای صلح و ثبات آرامی در زیر سیاست خیرتمندانه و فرهنگ پرورانه و معارف پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان زندگی میکنیم و این نیز در واخوری امروزه محترم رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالق زاده قید کرده شد. در طول این 3 سالی که من در این واخوری ها شرکت میکنم و این واخوری واقعا هم در سطح صمیمانه گذشت. واقعا هم از ملاقات های پیشینه جنبه فرق کننده آن از در آن است که این ملاقات خیلی در شکل صمیمی گذشت. واقعا هم محترم رئیس صحبت صمیمانه داشتند و از احوال و بود و باش و سطح خوانش ما دانشجویان پرسان شده بودند. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ва тибқи нақшаи тасдиқгардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода бо донишҷӯён ва магистрантҳои зодаи шаҳри панҷакент ки имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилояти суғд таҳсил доранд баргузор гардид. Он дар толори қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Дар мулоқот мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти суғд Тоҷибой Султонзода, муовини раиси вилояти суғд Зуфар Исмоилзода иштирок карда оид ба ҳаёту фаъолияти ҷавонон, донишомӯзии онҳо сухан гуфтанд. ҳамзамон меҳмонон дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро ёдрас гардидаву донишҷӯёнро ба илмомӯзиву ватандӯстӣ меҳанпарастӣ даъват карданд. раиси шаҳри панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз сулҳу субот, ободиву якдилӣ, якмаромиву ягонагии давлати соҳибистиқлол ҳарф зада, инчунин аз корҳои ободониву созандагӣ, бунёдкориву сабзкорӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба ҳозирин маълумот дод. Зикр гардид ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент садҳо иншооти ҷашнӣ бунёд хоҳанд шуд. Аз ҷумла биноҳои истиқоматии баландошона бо тарҳи муосир, бунёди боғчаву мактаб, беморхонаи замонавии муҷаҳҳазонидашуда, толору майдончаҳои варзишӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва монанди инҳо. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент қайд намуд ки сарвари давлат ҳамеша таъкид мекунанд ҷавонон ояндасози давлату миллатанд ва ин гуфтаҳо дар ҳақиқат рост аст, зеро фардои давлат аз ҷавонони имрӯза вобастагии калон дорад. Агар имрӯз онҳо дониши кофӣ андӯзанду соҳиби маълумоти пурра гарданд, пас онҳо дар оянда давлатро ободу хуррам гардонда муаррификунандаи давлату кишвар хоҳанд шуд ва дар оянда Тоҷикистони азизро ба як давлати тараққӣ кардаву пешрафтаи ҷаҳон табдил хоҳанд дод, зеро онҳо номбардору парчамбардори Тоҷикистон ҳастанд. дар умум дар мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии маркази вилояти суғд баромадкунандагон бо такя ба гуфтаҳои сарвари давлат ҷавононро ба донишомӯзӣ, соҳиби касбу ҳунар шудани онҳо, мутахассиси беҳтарин шуда ба давлату миллат содиқонаву поквиҷдонона хизмат кардан ҳидоят намуданд. дар рафти баргузории мулоқот магистрантону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии маркази вилояти суғд баромад карда нахуст барои муҳайё кардани шароити хуби таҳсил миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат изҳор доштанд ва ба раиси шаҳри Панҷакент таклифу пешниҳодҳои мушаххасро пешниҳод карданд. соли гузашта муҳтарам раиси шаҳр ба кормандонашон супориш карданд ва ба ман таъкид карданд ки худо хоҳад дар моҳи август барномаи консерти ташкил мекунем гуфта. من خیلی گشتم تیاری آنقدر دیدم، من آنقدر جدی تیاری دیدم و راستش میگم معاون رئیس شهر 20 آگوست بود و من زنگ زده گفتم که برنامه کنسرتی بعدی در خاطر داره. راستی که همون وقت من یادم زد که رئیس شهر ما وعده کرده بودن. من برای چی نه گفته ایستادم، برای اینکه رئیس شهر وعده که دادن اجرا میکنن. من شاهدی زنده این در عنوان BOA دوست با رهبری رئیس شهر با دستگیری زیادی محترم رئیس شهر ما عبدالخالق خالقزاده ما این کنسرت برنامه کنسرتی خود را برگزار کردیم با همراه نیکبخت ابرار. من عرض سپاس بیان میکنم و فخر دارم که چنین خب یک راه بلد یک نماینده
نه فقط مردمی پنجکن بلکه نماینده تمام جمهوری‌های هستند موفقیت بردباره می‌خواهیم. дар умум ҷавонон изҳор доштанд ки дар оянда онҳо баҳри боварии сарвари давлат ба ҷавонони имрӯза кӯшиш ба харҷ медиҳанд то бо донишу малака касбу ҳунар ва ватандӯстиву меҳанпарастии хеш тоҷикистонро ободу зебо ва яке аз давлатҳои мутараққии ҷаҳон муаррифӣ намоянд ва ба дастовардҳои истиқлол муқаддасоти миллии давлат анъанаҳои неки аҷдодон ҳиссагузор бошанд. امروز دوره دانشجویی من خیلی خوب میگذرد چون که ما در دوره دانشجویی هم کار هم دانش می‌آموزیم و برای ما تمام شرایط مهیا میشه. ما با اطمینان کامل گفته میتوانیم که با دستگیری و همکاری شما رئیس محترم ما دانشجویان بهر گلگلشکوفایی دولت و ملت و شهر عزیزمان کمری همت بسته دست جمعانه بهر پیشرفت جامعه با بهای خوب و اعلی دانشگاه را ختم نموده کوشش خود را میکنیم. چنانکه که میگویند جوانان آینده دولت و ملت میباشند و گفتنیم حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. дар фарҷоми мулоқот ба 3 нафар магистрант ва донишҷӯён ки дар озмунҳо соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ноутбук ва ба 73 нафар донишҷӯёни аълохон ва эҳтиёҷманд кӯмакпулии яквақтина супорида шуд. гузориши муинса атамуллоева ва шаҳбоз қурбонов. пилапарварӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта ин намуди маҳсулот дар таъмини бозори истеҳсолӣ саҳми созгор дорад. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода дар идомаи сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти халифа ҳасан аз шароити нигоҳубин ва кори кирмакпарварони деҳаи кабудсанг ошно гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки кирми пила аз хоҷагии мазкур ба дигар хоҷагиҳои пилапарварӣ тақсим карда мешавад. раиси шаҳр ба хоҷагиҳои кирмакпарварӣ ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ мондани парвариши кирми пила дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши шодонаи ҳамроҳ ва Шоҳусайн Солиҳов. дар заминҳои канории деҳаи ғусари ҷамоати деҳоти лоиқшералӣ ки тавассути пойгоҳи обкашии нав обёрӣ карда мешавад бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бунёди токзори хавозавӣ идома дорад. зимни сафари кории раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз ҷараёни бунёди токзори хавозавӣ ошно гардид. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ба масъулин ҷиҳати хуб ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ ва сари вақт обёрӣ намудани токзори навбунёд супоришҳои мушаххас дод. гуфта шуд ки токзори намуди хавозавӣ нисбати токзорҳои маъмулӣ ҳосили зиёдтар дошта ҷиҳати таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо маҳсулоти хушсифат мусоидат менамояд. гузориши шодонаи ҳамроҳ ва Шоҳусайн Солиҳов. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоатҳои деҳотӣ Сарасп, Лоиқшералӣ ва Ёрӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода нахуст дар як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоати деҳоти Сарасп бо рафти кишти баҳорӣ аз ҷумла кишти картошка таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. ба масъулин дастур дод ки мо бояд дар ин соли фархонда нақшаи кишти баҳорӣ аз ҷумла нақшаи кишти картошкаро барзиёд иҷро намоем ва дар таъмини барномаи амнияти озуқавории кишвар ва бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ арзон ва фаровон саҳми арзандаи хешро гузорем. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки дар деҳаи бостондиҳи ҷамоати деҳоти Сарасп бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва шарикони рушд шабакаи таъмини оби нӯшокӣ бо як ҳавзи нигаҳдории об бо муваффақият идома дорад ва барои пурра ба истифода супордани он корҳои охирин ҷараён мегирад. раиси шаҳр ба роҳбарияти ҷамоат ва
пудратчиони асосӣ дастур дод ки бояд ин иншооти муҳим сари вақт барои мардум пешниҳод гардад, зеро мо ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтем ки дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен 984 иншоот, бунёд ва мавриди истифода қарор гирад. айни замон аз ин шумораи иншооти ҷашнӣ 656 иншоот мавриди истифода қарор гирифтанд ки дар таносуб 66.7% нақшаи иншооти ҷашниро дар бар мегирад. дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти гуногуни ҷамоати деҳоти Сарасп, раиси шаҳр дар қисми даромадгоҳи ғарбии шаҳри Панҷакен бо ҷараёни сохтмони дарвозаи рамзӣ шинос гардид. ӯ ба бинокорон, меъморон ва дигар масъулин дастур дод ки воқеан ин дарвозаи расмӣ оғози сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад ва ин иншоот дар як сатҳи баланди меъморӣ ва намои зебо пурра мавриди истифодабарӣ қарор дода шавад. ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти Сарасп, раиси шаҳр бо рафти бунёди майдончаи варзишӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 72-ими шаҳраки Сарасп шинос гардид. ба масъулин дастур дод ки барои ба мусобиқаҳои варзишӣ фаро гирифтани наврасону ҷавонон бо бунёди чунин иншооти ҷашнӣ тадбирҳои мушаххас андешида шаванд. сафари кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти устод Лоиқ Шералӣ идома ёфт. инҷо раиси шаҳр нахуст бо рафти бунёди беморхонаи замонавии минтақавӣ дар деҳаи Ғусар ва бинои маъмурии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ шинос гардид. масъулинро вазифадор кард ки бояд ин иншоот дар як сатҳи хеле баланд бо сифати пешниҳод гардида ва намои зебои меъморӣ, бунёд ва мавриди истифода қарор дода шавад. ҳамзамон раиси шаҳр дар деҳаи навобуди ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бо рафти бунёди кӯдакистони замонавӣ шинос гардида барои вусъати корҳои сохтмону васлӣ масъулинро вазифадор кард. дар деҳаи Қумоқ аз тарафи як нафар соҳибкор гархонаи замонавӣ бунёд шудааст. раиси шаҳр ба соҳибкор барои ин иқдоми созандааш арзи сипос кард ва ҳамзамон таъкид кард ки имрӯз вазифаи мо пеш аз ҳама таъмини бозори истеъмолии шаҳру деҳоти Панҷакен бо маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла маҳсулоте ки дар фасли зимистон дар гархонаҳо парвариш карда мешавад, равона гардад ва бояд чунин гархонаҳо дар дигар ҷамоатҳои деҳот ва деҳаҳо бештар бунёд гарданд. ба ҳамагон маълум аст ки байни деҳаи Қумоқ ва деҳаи миндонаи ҷамоати деҳоти ёрӣ пули нав бунёд гардид ки он барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва мардум хеле мувофиқ ва мушкилоти онҳоро осон гардонид. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода вобаста ба боз ҳам зебо ва ободон сохтани ин пул масъулинро вазифадор намуд. ҳамзамон раиси шаҳр дар ҷараёни боздид бо рафти корҳои таъмиру ободонӣ ва бомпӯш кардани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9-уми деҳаи ёрӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кард. ин иқдоми соҳибкорон ва мардуми деҳаи ёриро дар самти мусоидат ба рушди соҳаи маориф аҳсан гуфт ва таъкид кард ки бигзор дар дигар деҳаҳои шаҳри бостонии Панҷакен барои бунёди синфхонаҳои иловагӣ, таъмиру ободонӣ муассисаҳои таълимӣ шаҳрвандон низ саҳми арзандаи хишро гузоранд. ҳамин тавр сафари кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоатҳои деҳоти Сарасп, Лоиқ Шералӣ ва ёрӣ бо натиҷаҳои хуб ҷамъбаст гардид ва барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ, рушди соҳаҳои кишоварзӣ, фароҳам овардани шароитҳои мусоид
برای ساکنان دیهات مسئولین وظیفه‌دار شدند. گزارش عباس همراه‌زاده، شاه حسین صالحов و شهباز قربانов. مطابق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن، بازدیدهای کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با همراهی راهبران مسئول در جماعت‌های دیهاتی پنجکن با موفقیت ادامه دارد. سفر کاری نوبتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت دیهات ماغیان انجام یافت. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و با هیئت همراهانشان نخست با فعالیت کانی دیان انگشت در دهه خیزن پایان جماعت دیهات ماغیان شناس گردید. او به رهبریت این کارخانه دستور داد که باید در این دوره‌ای که جامعه از جمله مؤسسه‌ها با انگشت نیازی بیشتری دارند، باید این کارخانه با یک لایحه خیلی مشخص و همزمان زیاد کردن استخراج انگشت تدبیرهای مشخص اندیشد. سپس رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با جریان بنیادی میدانچه معاصر ورزشی در دهه خیزن بالای جماعت دیهات ماغیان شناس گردید. تاکید شد که این میدانچه ورزشی با اقدام صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و جوانمردانی که واقعا هم ورزش را دوست می‌دارند بنیاد می شود و من بعد جوانان و نورسان دهه خیزن بالا در این میدانچه ورزشی به نمادهای گوناگون ورزش مشغول می شوند. رئیس شهر تاکید کرد که باید چنین میدانچه های ورزشی در همه دیه‌های جماعت دیهات ماغیان بنیاد گردیده، همزمان برای بنیاد مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی نیز تدبیرها عملی شوند. در جماعت دیهات ماغیان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در مسیر تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهه خیزن بالا با وضع بینای این مؤسسه تعلیمی که واقعا امروز فرسوده شده به طلبات معاصر جوابگوی نیست شناس گردید. رئیس شهر مسئولین را وظیفه‌دار کرد که در اساس لایحه نو در پهلوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهه خیزن بالا باید بنای زمانوی بنیاد شود و مسئولین در این زمینه سپارش‌های مشخص گرفتند. سپس رئیس شهر از دهه سال جماعت دیهات ماغیان دیدن نمود. به رئیس شهر اطلاع دادند که در موضع نو دهه سال جماعت دیهات ماغیان برای بنیاد بخش مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 بنیاد صنفخانه‌های علاوگی با موفقیت جریان می‌گیرد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت با رهبریت جماعت دیهات ماغیان، رهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28، فعالان دهه سال، صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه تاکید کرد که این کارهای آبادانه و سازندگی واقعا سزاواری ستایش می باشد. یکی از تشبسکاران بنیاد صنفخانه‌های علاوگی صاحبکار رستم رجبوف در این باره اندیشه‌هایش را چنین ارزیابی کرد. من استقامت کننده دهه سال سابق دیرکتور مؤسسه رقم 28 رجب رستم. ما در همین جا که چیزی که ما از این پیش گفته بودیم و همه میداند، در اینجا یک مسجدی کهنه بود و با دستگیری حکومت شهر رئیس جماعت اهل دیها ما تصمیم گرفتیم که همین مسجد رو به صنفخانه علاوگی تبدیل دهیم. با دستگیری خلق ما همین کار کردیم و اون ساختمانی که میبینیم من همین ساختمان رو ما با زحمت خلق با دستگیری خلق نمودیم. در حال در اینجا از صنف‌های یکم تا ششم میخواند و من با فرزندان خودم تصمیم گرفتم که از حساب بودجه عالی خودم صنفخانه‌های علاوگی بازسازیم که من در اینجا همین صنفخانه‌ها در عرفه تمام شده است. همه مبلغ گذاری از حساب خودمون می باشد و در آینده پیش مؤسسه را دیوار کرد میکنیم، اینم از حساب فرزندان و باز در نزدیک مؤسسه
یک ورزشگاه 15 به 25 بنیاد میکنیم که تا روز 1 سپتامبر به استفاده دهیم. همزمان در دهه سال جماعت دهاتی موغیان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به رفت بنیاد میدانچه معاصر ورزشی توجه ظاهر کرد و اینجا تاکید کردند که چنین میدانچه ها برای سرجم کردن نورسان و جوانان رشد ورزش اهمیت بسا کلان دارد. ساکن دهه سار تولیف عبدالمنان بنیاد میدانچه ورزشی را واقعاً برای رشد این ساحه و همزمان بیشتر بلند برداشتن تربیه جسمانی ساکنان این دهه مهم ارزیابی کرد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به این دهه زیبامنظری ما قدم رنجه کردن. با قدم گذاشتن این شخصیت بزرگ در این دهه ما بسیار آبادی ها، بسیار زیبایی ها به نظر می رسد. از آن جمله در اینجا دیده ایستادیم که بنیاد ورزشگاهی زیبامنظر در اینجا قامت افراخته ایستاده است. ما از آن افتخار میکنیم با دستگیری خلق شریفی سال که این منظره زیبا همچون برای جوانان آینده نسل نورس همچون یک تحفه ارزنده از پیر جوان دهه یادآوری کرده می شود. من یک نماینده وکیل خلقی از آن افتخار میکنم که در این دهه زیبا منظری سال روز از روز آبادی، زیبایی، گل شکوفایی شده ایستاده است و امروز رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از این پیشرفت کار آبادانی ورزشگاه از آن جمله از این زیارتگاه بزرگ که خالد ابن ولید هستند بسیار خرسند شدند که بسیار دهه زیبا منظر، دهه‌ای که همه را به هیجان می‌آورد، گل شکوفان شده ایستاده است. رئیس شهر در جریان سفری کاری به جماعت دهاتی موغیان در دهه پل گرداب با فعالیت بیمارخانه منطقوی این جماعت توجه ظاهر کرد و مسئولین را وظیفه‌دار کرد که باید برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی در این جماعت بلندکو تدبیرهای مشخص عملی شوند. مورد ذکر است که ساکنان دهه خرمی جماعت دهاتی موغیان با اقدام خویش از موضع دهن دره دهه آب باریک برای دهه خویش شبکه خطهای آب نوشاکی را پیوست کردند. رئیس شهر در موضع دهن دره آب باریک با رفت ساختمان و صفت آن شناس گردید. به اقدام ساکنان دهه خرمی بهای بلند داد و تاکید کرد که مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات برای بهتر نمودن تامین آب نوشاکی برای ساکنان دهه خرمی دهها مشکلات آنها را آسان می‌گرداند. همینطور با فعالیت این حوض آب رسانی برای دهه خرمی آغاز بخشیده شد و رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از ساکنان جماعت دهات موغیان و صاحبکاران و مسئولین دعوت به عمل آورد که با موجود بودن ذخیره های خیلی کلان آب در این جماعت برای تامین تمام دههای جماعت با آب نوشاکی همه طرفه توجه ظاهر کرده شود. وابسته به بنیاد خط آب نوشاکی به دهه خرمی رئیس دهه طالب توشف اندیشه هایش را چنین بیان کرد. من رئیس کوپراتیو تجارتی آچه‌بونی مومنین باشم، توشف طالب. من امروز ما در یک منطقه حضور داریم که برای آب نوشاکی از دره همین موغیان تشبث گرفته ایم. برای همین ما جوانهای دهه ما تشبث گرفتن که در سال همین 2025 یک خطی آب نوشاکی کشند. همین جوانان ما بسیار تشبثکار کردن که در همین رسانه ها، در تلویزیون، در همین جا همه برآمدهای جناب عالی پیشوای معظم ملت را دستگیری کرده، همین تشبث‌های کردن که من همین یک تا خطی آب نوشاکی و مسافه 9 کیلومتر کشیده بوده برای آب نوشاکی و هم آب پالیزی دهه که ما از آب نوشاکی و تنقشی میکشیم. همین کار شد. من امروز در همین
حشر عمومی که مثلا در همین سربند همین انا خط آب نوشاکی گذشته سو است. انا رئیس شهرمان محترم خالقزاده عبدخالق اشتراک کردن. همین جوانهایی که در همینجا اشتراک داشتن بسیار از همین تشبوسی رئیس شهرمان بسیار سرفراز شدن، بسیار خرسند شدن که من همین ما در همین روزی که مثلا من همه حشر ما بود در همه خط کار ما یک آمد ما دستگیری کردن و یک ما به رحمت رفتن. در جریان سفری کاری با جماعت دیهاتی ماغیان در موضع نوبنیاد دشت چکه با رئیس شهر بنیاد باغ نو را پیشنهاد کردند. رئیس شهر همزمان تاکید کرد که واقعاً در شرایط کوهستان بنیاد چنین باغ‌ها برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم و همزمان تامین بازاری استعمالی با محصولات کشاورزی مخصوصاً سیب‌های آوازدار ماغیان ضرور می باشد. در موضع دشت چکه رئیس شهر در حشر کشتی کارتوشکا اشتراک ورزید. او به ساکنان جماعت دیهات ماغیان دستور داد که عین زمان برای وسعت بخشیدن کشتی کارتوشکا با دست آوردن حاصل فراوان موضعهای بهترین در قلمرو شهر باستانی پنجکین زمینهای جماعت دیهاتی فراب، ماغیان و وارو به حساب می روند. باید در جماعت دیهاتی ماغیان سال روان میدان کشتی کارتوشکا به مراتب زیاد کرده شود. مورد ذکر است که رئیس شهر عبدخالق خالقزاده در جریان سفرهای کاری با جماعت‌های دیهاتی ماغیان در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده احترام خویش را نسبت به سابقه‌داران مهنت بیان می‌کند. در جریان سفر کاری با جماعت دیهات ماغیان از طرف رئیس شهر عبدخالق خالقزاده سابقه‌داران مهنت ساکن دهه غیزن بالا بایمراد اشمرادوف و ساکن دهه پشتکوه جماعت دیهات ماغیان عمرای رستم و مورد عیادت قرار گرفتند. رئیس شهر با این سابقه‌داران یک صحبت صمیمانه انجام داد. او اظهار داشت که واقعا امروز پیرانسالان و سابقه‌داران برای نسل‌های جوان افتخار می‌باشند، زیرا تجربه آنها برای رشد جامعه همه‌طرفه مهم است. به سابقه‌داران از نام رهبریت شهر پنجکین تحفه‌ها تقدیم گردید. همینطور رئیس شهر عبدخالق خالقزاده در جریان بازدید نوبتی از جماعت دیهاتی ماغیان در نزد رهبریت جماعت دیهاتی ماغیان، فعالان، رئیسان خواجگی‌های دهقانی، رئیسان دهه‌ها و مسئولین سپارش داد که برای رشد اقتصادی و اجتماعی جماعت دیهاتی ماغیان که دارای امکانات‌های خیلی خوب می باشد و همزمان بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون، وسعت استفاده عاقلانه زمین، سری وقت انجام دادن کشتی بهاری از جمله تامین نقشه کارتوشکا، بلند برداشتن تربیت حربی وطن دوستی جوانان، پیشگیری شامل شوی به حزب و حرکت‌های افراطی بیگانه پرستی، افتخار شکرگزاری از وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال، تدبیرهای سازنده را وسعت بخشیده جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه‌های سزاوار استقبال نمایند. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. با مقصد اجرای نقشه چهاربینی‌های معرفتی و اطلاعاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در همکاری با پروکراتور شهر پنجکین سلسله ملاقات و صحبت‌ها وابسته به موضوعهای مهم روز از جمله ترغیب و تشویق نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии кишвар ва дигар масъалаҳое ки имрӯз барои ҷомеа хеле зарур аст гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода, прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар, сардори нозироти андози шаҳри Панҷакен Раҳимзода Ҳафиз, сардори идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон Ибодулло Мансурзода ва дигар масъулин дар ҷамъиятҳои деҳоти Вору ва Рӯдакӣ суҳбату мулоқотҳои хешро анҷом доданд. Нахуст бо ҳайати роҳбарӣ, фаъолон ва сокинони ҷамъияти деҳоти Вору ин мулоқотро муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода оғоз бахшид ва мақсаду мароми чунин чорабиниҳоро дар ҳамкорӣ бо прокуратури шаҳри Панҷакен шарҳу изоҳ дод. Дар назди иштирокчиёни ин мулоқот прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар Шукрулло дар бораи масъалаҳои мубрами рӯз аз ҷумла пиромони бунёди иншооти ҷашнӣ дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сухан гуфт ва аз сокинони ин ҷамоат даъват ба амал овард ки онҳо бояд дар самти корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, истифодаи мақсадноки обу замин, баландбардоштани ҳосилнокии замину боғҳо ва бо ин васила беҳтар кардани таъмини хонаводаҳо бо маводи хӯрока барои 2 сол, таъмини бозори истеъмолӣ бо молу маҳсулоти кишоварзӣ арзон ва хушсифат андешаҳои хешро баён кард ва изҳор дошт ки воқеан имрӯз мо бояд дар ин самт тадбирҳои мушаххас андешим. Дар ин мулоқот Раҳматзода Искандар таваҷҷӯҳи иштирокчиёни ин вохӯриро ба дастуру супориш ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироти иловаҳо ба кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани роҳбарони ташкилоту корхонаҳо ва шаҳрвандоне ки барқро ғайриқонунӣ бидуни ҳисобкунакҳои махсус истифода мекунанд ва сари вақт маблағҳои барқро пардохт намекунанд, андешаҳои хешро ошкоро баён кард ва ӯ изҳор дошт ки дар асоси супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти прокуратура ва вазорати корҳои дохилӣ вазифадор шуданд ки дар самти пешгирии қонуншиканиҳо дар соҳаи барқрасонӣ сари вақт пардохт накардани маблағҳои барқ ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ корҳои тарғиботӣ ва санҷишҳои соҳавиро вусъат мебахшанд. Прокурори шаҳр дар идомаи суханронӣ таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва террористӣ аз ҷумла омӯзиш ва мавриди амал қарор додани стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025-ро шарҳу изоҳ дод. аз падару модарон ва масъулин даъват кард ки онҳо бояд ҷиҳати муқовимат бо ин падидаҳои хеле хатарноки экстремизм ва терроризм аз тамоми имкониятҳо истифода баранд, фарзандони хишро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихор аз Тоҷикистони соҳиб истиқлол таълиму тарбият намояданд. дар ин мулоқоти суҳбатҳо пиромони иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ як суҳбати ошкоро баргузор гардид ва аз мардум даъват шуд ки бояд онҳо дар роҳи татбиқи ин нишондодҳо ва қонуни стратегияҳои қабул гардида муттаҳидона сахт гузоранд. дар ин мулоқот
сардори нозироти андоз ҳафиз раҳимзода, сардори идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи зарафшон низ пиромони пардохти қарзҳои андоз, пардохти қарзи истифодаи обҳои полизӣ, андешаву мулоҳизоти хешро бо далелҳои мушаххас баён карданд. дар ин мулоқот муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода таъкид кард ки тибқи нақша чунин мулоқоту суҳбатҳо дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва корхонаву муассисаҳо идома дода мешавад. чунин мулоқоти гурӯҳи таблиғотӣ ва иттилоотӣ дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ низ идома ёфт. инҷо муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода, прокурори шаҳр, мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзодаи Искандар ва сардорони нозироти андоз ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи зарафшон пиромони мавзӯъҳои дар боло зикршуда андешаву мулоҳизоти хешро баён карданд. аз мардуми ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ даъват карда шуд ки онҳо низ бояд дар вусъати корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи мақсадноки обу замин, ба даст овардани ҳосили фаровон, таъмини нақшаи киштӣ картошка ва дастури супоришҳо ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, пешгирии қонуншиканиҳо дар истифодаи нерӯи барқ ва ҳамзамон роҳ надодан ба кашол ёфтани пардохти маблағҳои барқ тадбирҳои мушаххас андешанд. прокурори шаҳр ба ҳозирин таъкид намуд ки дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахсоне ки дар истифодаи нерӯи барқ ба қонуншиканӣ роҳ медиҳанд ба кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси фармони пешвои миллат тағйиру иловаҳо ворид шудааст. ҳамин тавр аз сокинони ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ низ даъват ба амал оварда шуд ки дар ин замина аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода баранд. мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотӣ, намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва прокуратури шаҳри Панҷакен дар ҷамоатҳои деҳоти Панҷакен бо муваффақият идома дорад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. силсилаи мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотӣ ва иттилоотӣ дар ҳайати муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода, прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар, роҳбарони нозироти андоз, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи зарафшон ва дигар масъулин дар ҷамоатҳои деҳоти Панҷакен бо маром идома дорад. мулоқоти навбатии гурӯҳи таблиғотӣ дар ҷамоати деҳоти ёрӣ баргузор шуд. муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода мақсаду мароми онро ба сокинони ҷамоати деҳоти ёрӣ тавзеҳ дод ва изҳор намуд ки мо асосан бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, эҳтиром гузоштан ба қонунҳои амалкунандаи кишвар ва дастури супоришҳо ва фармонҳои навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, пешгирӣ аз қонуншиканиҳои дар соҳаи барқрасонӣ ва сари вақт пардохт намудани маблағҳои барқ ва дигар масъалаҳои ҷомеа бо шумо ин мулоқоту суҳбатҳоро баргузор менамоем. прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар зимни суханронии хеш нахуст ба таваҷҷӯҳи ҳозирин иттилоъ дод ки бояд корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, истифодаи мақсадноки замин, гирифтани ҳосили фаровон ва дигар тадбирҳое ки барои рушди ҷомеа, махсусан баландбардоштани сатҳи зиндагии сокинони деҳот иртиботи қавӣ дорад, дар мадди аввал қарор дода шавад ва роҳбарият, фаъолон
و ساکنان جماعت دیهاتی یوری در این سمت منتظم تدبیرهای مشخص اندیشند. پروکورور شهر پنجکین در ادامه سخنرانی خویش تاکید کرد که چندی پیش با پیشنهاد و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت پیشگیری از قانونشکنی‌ها در ساحه استفاده برق، غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق، سری وقت نپرداختن مبلغ‌های نیروی برق با کودکس‌های جنایی و حقوق ویرانکنی معمولی جمهوری تاجیکستان تغییر و اضافه‌ها وارد گردید و من بعد مسئله استفاده مقصدناک نیروی برق، پرداخت مبلغ‌های آن و غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق تحت نظارت مقامات دولتی و حفظ حقوق از جمله مقامات پروکراتورا کارهای داخلی قرار دارد و در این سمت سنجش‌های مقصدناک استفاده گردیده نسبت تشکیلات و کارخانه‌ها و شهروندانی که با استفاده غیر قانونی نیروی برق و سری وقت پرداخت نکردن مبلغ‌های برق راه دادن تدبیرهای جدی اندیشیده می شود. در ملاقات پیرامون پیشگیری از شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی، خشونت در عائله، جداشوی عائله‌ها، بلند برداشتن معرفت حقوقی، وطن دوستی و همزمان روی آوردن به علم و معرفت در مد اول این صحبت و ملاقات‌ها قرار داشت. ناطقان پیرامون مسئله‌های سری وقت پرداخت کردن مبلغ‌های انداز، استفاده آب‌های پولیزی و دیگر خدمت‌رسانی‌های کمونالی اندیشه‌های خود را بیان کردند و تاکید شد که باید ساکنان جماعت دیهاتی یوری در تطبیق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی سهم ارزنده خویش را گذارند. سردار ناظرات اندوزی شهر پنجکین حافظ رحیم‌زاده نیز در این ملاقات اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون پرداخت مبلغ‌های انداز و کاهش دادن قرض مبلغ‌های انداز ابراز نمود. چنین ملاقات سودمند با راهبریت فعالان و ساکنان جماعت دیهاتی امانداره نیز برگزار گردید. معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده، پروکورور شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه یک رحمتزاده اسکندر و راهبریت ناظرات انداز و دیگر مسئولین ضمن سخنرانی‌های خویش از مردم جماعت دیهاتی امانداره دعوت به عمل آوردند که آنها باید در سمت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، استفاده مقصدناک آب و زمین، به دست آوردن حاصل فراوان، تطبیق دستور سپارش‌ها و فرمان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته با پرداخت سری وقتی مبلغ‌های نیروی برق، انداز، آب‌های پولیزی و همزمان پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق و دیگر مسائلی که به تعلیم و تربیت فرزندان، پیشگیری شامل شوی آنها به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی، تربیت اخلاقی در عائله‌ها، پیشگیری خشونت در خانواده‌ها و جداشوی عائله‌ها و دیگر مسائل‌های بلند برداشتن معنویات اهل جامعه اندیشه‌های سودمند خویش را بیان کردند. مورد ذکر است که در جماعت‌های دیهاتی یوری و امانداره از جانب گروه کاری از جمله پروکورور شهر پنجکین رحمتزاده اسکندر قبول شهروندان نیز صورت گرفت. با سوال و درخواست‌ها و مراجعت‌های ساکنان جماعت‌های دیهاتی یوری و امانداره پروکورور شهر پنجکین رحمتزاده اسکندر، معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده و دیگر راهبران جواب‌های مشخص دادند.
ملاقات صحبت‌های گروهی تبلیغاتی در دیگر جماعت‌های دهات شهر پنجکین ادامه دارد. گزارش عباس همراساده و شاه حسین صالحов. ملاقات صحبت‌های گروهی تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده، پروکورور شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده و دیگر راهبران مقامات دخدار در جماعت‌های دهات ادامه دارد. در دهه 20 جماعت دهاتی یوری گروه تبلیغاتی با ساکنان این دهه پیرامون موضوعهای مبرم روز یک صحبت آشکارا دایر نمودند. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده مقصد و مرام این صحبت را به حاضرین شرح و ایضاح داد. پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده ضمن سخنرانی خویش به حاضرین اطلاع داد که واقعا امروز پیشگیری از همه گونه حرکت‌های افراطگرایی، اکستریمیستی، تطبیق استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 دعوت جوانان از همه گونه بیگانه پرستی ها، استفاده نادرست تلفن های موبیلی، بلند برداشتن معرفت حقوقی و افتخار از وطن عزیزمان تاجیکستان باید در مد اول راهبریت دهه 20 و پدر و مادران قرار گیرد. زیرا بعضی حادثه هایی که در این دهه به وقوع پیوستند باعث تشویش و نگرانی است و من امید میکنم که راهبریت جماعت دهاتی یوری و ویشیست در این سمت چاره‌های مشخص می‌اندیشند. در این ملاقات وابسته به دیگر موضوعها از جمله استفاده عاقلانه آب و زمین وسط کارهای آبادانی و سازندگی و از همه مهم تطبیق فرمان و دیگر دستورهای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وابسته به پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق، سری وقت پرداخت کردن مبلغ‌های نیروی برق، انداز، آب‌های پلیسی و دیگر خدمت رسانی‌ها در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشته شد و تاکید شد که باید ساکنان دهه 20 از این قانون‌ها برخوردار باشند و برای بلند برداشتن تعلیم و تربیت فرزندان رعایت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر دستورهای راهبریت مملکت، ولایت و شهر همه طرفه مساعدت نمایند. در این ملاقات سردار ناظرات انداز حفیظ رحیمزاده درباره وضع جمع‌آوری اندازها در شهر و دهات پنجکین از جمله در جماعت دهاتی یوری گزارش داد و مردم طلب نمود که باید مبلغ‌های انداز سری وقت پرداخت کرده شود. این جمع‌آمد را معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده جنبست کرد و اطمینان نمود که ساکنان دهه 20 و جماعت دهاتی یوری پس از آموزش قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان این ملاقات و صحبت‌ها برای باز هم بهتر نمودن کارهای ترغیباتی و تربیوی سهم خویش را می‌گذارند. گزارش عباس همراساده و شاه حسین صالحov. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имом алӣ раҳмон борҳо ҳангоми мулоқот бо мардум ва дар паёмҳо ба маҷлиси олии мамлакат қайд намуданд ки таъмини зиндагии осоиштаи аҳолӣ ҳифзи сарватҳои миллӣ ва эмин нигоҳ доштани ҳудуди кишвар аз офатҳои табиӣ аз самтҳои асосии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар шаҳри панҷакин тибқи нақшачорабиниҳои асосӣ оид ба масъалаҳои мудофиаи гаражданӣ, пешгирӣ, эътино ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои соли 2025 рӯзи мудофиаи гараждании намунавӣ ва ягона баргузор гардид. аз ҷумла
санаи 25 апрели соли равон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 деҳаи суҷинаи ҷамоати деҳоти суҷинаи шаҳри Панҷакент дар асоси фармоиши сардори раёсатии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофаи гражданӣ дар вилояти Суғд аз 13 марти соли 2025 таҳти рақами 27 ва қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 1 апрели соли 2025 таҳти рақами 139 дар бораи ташкил ва гузарондани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ва ягона дар шаҳри Панҷакент баргузор гардид. мақсад аз гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ пеш аз ҳама тарғиби дониш дар соҳаи мудофиаи гражданӣ ва ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулода, такмил ва баланд бардоштани маҳорати амалии хонандагон ва омӯзгорон баҳри аксуламал нишон додан ҳангоми хафи ҳолатҳои табиӣ, санҷидани ҳолати омодагии муассиса доир ба мудофиаи гражданӣ мебошад. рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 деҳаи суҷинаи ҷамоати деҳоти суҷинаи шаҳри Панҷакент баргузор шуд ва иштироккунандагон вазифаҳои дар соҳаи мудофиаи гражданӣ ва ҳифзи аҳолӣ бар зиммаашон доштаро бо муваффақият анҷом доданд. ин аст ки рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ бо баҳои баланд арзёбӣ гардид. ба ҳар як сардорони мудофиаи граждании муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумию асосӣ, литсею, гимназия ва дигар муассисаҳои миёнаи касбии шаҳру деҳоти Панҷакент супориш дода шуд ки шурӯъ аз 2 майи соли 2025 чорабиниҳои рӯзи мудофиаи граждании ягонаро минбаъд дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намоянд. гузориши Улуғбек Ҳусейнзода ва Шаҳбоз Қурбонов. дар тарабхонаи дӯстии шаҳри Панҷакент доир ба рӯзи ёдбуди бартарафкунандагони садамаи нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил чорабинӣ доир гардид. чорабинӣ таҳти раёсати раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардида. дар он муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ, мудирон ва кормандони шӯъбаву бахшҳо, иштирокчиёни бартарафкунандагони оқибатҳои садамаи нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил, ҳамсарони бесаромондаи марҳум бартарафкунандагони ин садама ва фаъолон иштирок намуданд. нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ба сухан баромада қайд намуд ки садамаи нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил дар дили ҳар як инсон нақш ва фоҷиаи умумии башарӣ гузошт. вале он нишон дод ки нерӯи ваҳдат ҳамдастии якдигар қодир аст ки ҳама мушкилотро паси сар намояд. аз суҳбати иштирокдорони ин садама ва намоишу барномаҳои телевизионӣ бармеояд ки бартарафнамоии ин садама кори осон набуд. дар бартарафсозии ин ҳодисаи мудҳиш дар қатори дигар ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла аз шаҳри Панҷакент низ чандин нафар ҷавонон бо амри дилу виҷдон ва шуҷоату мардонагӣ иштирок намуданд. ин ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар бо амали худ нишон доданд ки барояшон амнияти башар, ободию тинҷии ватан арзиши воло ва мақсаду мароми ҳаёт мебошад. мутаассифона бо вуҷуди чунин душвориҳо ин садамаи мудҳиш дар тӯли чандин солҳо бартараф карда шуд, вале доғу осори он то ҳол дар ҳаёту фаъолияти иштирокчиёни бартарафнамоии оқибатҳои он аз байн нарафтааст. мо имрӯз ба шумо чернобилчиён ифтихор дорем ки бо истифода аз сабақу корнамоиҳои падару бобоёни хеш дар бартарафсозии садамаи нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил иштирок намуда бо ин кору пайкор ба наслҳои ҷавон ҳамеша роҳнамои зиндагиву фаъолият боқӣ мемонед. ҷасурию мардонагии шумоён барои ҷавонони мо ин як дарси ҳаёт аст. дар чорабинии мазкур раиси ташкилоти ҷамъияти иттифоқи маъюбони Чернобили ноҳияи Шоҳмансур қиматҳои шарифова иштирок ва суханронӣ намуд. ӯ қайд намуд ки барои бартараф намудани оқибатҳои садамаи нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил аз шаҳру деҳоти Панҷакент 30 нафар иштирок намуда бо сабаби таъсири нурҳои радиатсионӣ 4 нафари онҳо ин замон аз дунё гузаштанд. айни ҳол бошад дар ташкилоти ҷамъияти иттифоқи маъюбони Чернобили шаҳри Панҷакент 27 нафар иштирокчиён ва 3 оилаи бесаробонмонда ба қайд гирифта шуданд. ба бартарафкунандагони ин садама аҳли оилаҳои бесаробонмонда ва фарзандону наберагони онҳо кӯмакпулиҳои яквақтаина
пардохт мегардад. дар воқеъ 39 сол қабл яъне 26 апрели соли 1986 дар нерӯгоҳи барқии атомии чернобил фалокате рух дод ки дар таърихи инсоният мудҳиштарин маҳсуб меёбад. дар натиҷаи ин садамаи мудҳиш ва таркиш дар бахши чоруми истгоҳи нерӯгоҳ моддаҳои радиоактивӣ ба садҳо ҳазор километри мураббаъ паҳн гашта бо ин фалокат ба қисмати миллионҳо нафар сокинони маҳаллии ҷумҳурии беларус, Россия ва дигар кишварҳои ба ин давлатҳо ҳамсоя паёмадҳои ногувори ҷисмонӣ ба саломатӣ хатарнок ва экологӣ расонид. дар идома бошад ба иштирокчиён тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардида чорабинии омода намудаи бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр хотири ҳозиринро болида намуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. бо мақсади тақвияти омодагии касбӣ, беҳсозии механизмҳои вокуниши фаврӣ ва таҳкими ҳамоҳангии сохторҳои давлатӣ дар ҳолатҳои фавқулоддаи сӯхтор дар шаҳри Панҷакент амалиёти махсуси сӯхтор доир гардид. ин машқи тактикии оташнишонӣ дар асоси фармоиши вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва тибқи нақшаи чорабиниҳои сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, яке аз силсила чорабиниҳои муҳим дар самти таъмини амнияти сӯхторӣ ба ҳисоб меравад. ҳадафи асосии баргузории амалиёти махсуси сӯхтор таҳкими сатҳи омодагии сохторҳои марбута барои вокуниши саривақтӣ ва муассир дар ҳолатҳои сарзадани сӯхтор, ҳифзи ҳаёти шаҳрвандон ва молу мулки онҳо, ҳамчунин нигоҳдошти амнияти объектҳои муҳими хоҷагии халқ дар ҳолатҳои изтирорӣ мебошад. ин амал дар ҳоле сурат гирифт ки ҳамасола дар Тоҷикистон шумораи ҳодисаҳои сӯхтор махсусан дар бозорҳо, марказҳои савдо ва нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишворӣ нигаронкунанда боқӣ мемонад. барои таъмини иҷрои босифати амалиёт ҷалби васеи қувва ва воситаҳои моддиву техникӣ ба роҳ монда шуд. дар ин машқ ҳайати шахсии қисми мустақили ҳарбикунонидашудаи рақами 38 оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент, шӯъбаи корҳои дохилии шаҳр, бузрасии давлатии автомобилӣ, намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, ёрии таъҷилӣ ва хадамоти шабакаҳои барқии шаҳр иштирок намуданд. амалиёт дар ду нуқтаи муҳими шаҳри Панҷакент, нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишвории чинор ва газнафт сурат гирифт. иншоотҳое ки дар навбати аввал зери хатари баланди сарзадани сӯхтор қарор доранд, махсус интихоб шуда буданд. машқ бо тарҳи шартии сарзадани сӯхтор оғоз гардид ки тибқи он оташ дар анбори захираи сӯзишворӣ рух дода ба қисматҳои дигари иншоот паҳн мешуд. дар ҷараёни машқ кормандони оташнишонӣ бо истифода аз мошинҳои махсуси оташнишонӣ, таҷҳизоти нафаскашии муҳофизатӣ ва дигар лавозимоти техникӣ саривақт вокуниш нишон дода, корҳои наҷотдиҳӣ ва хомӯшкунии сӯхторро амалӣ карданд. дар баробари он гурӯҳҳои ёрии таъҷилӣ ба осебдидагон расонидани ёрии аввалии тиббӣ ва интиқоли онҳо ба муассисаҳои тиббиро дар шароити мураккаб амалӣ намуданд. ин машқи муштарак барои таҳкими таҷрибаи амалӣ ва ҳамоҳангсозии байни идоравии сохторҳои зикршуда аҳамияти баланд дорад. бо назардошти хусусияти хатарноки нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишворӣ, баргузории чунин чорабиниҳо дар сатҳи баланди касбӣ ба ҳисоб меравад. ба гуфтаи масъулин, чунин амалиётҳо на танҳо барои вокуниш дар ҳолатҳои изтирорӣ муҳиманд, балки ҳамчун воситаи самарабахши омӯзиш ва санҷиши омодагии воқеии сохторҳо хизмат мекунанд. инчунин онҳо имконият медиҳанд ки нуқсонҳо ва камбудиҳои эҳтимолии техникӣ ва идорӣ дар муҳити назоратшаванда ошкор ва бартараф карда шаванд. машқҳои амалӣ ки дар доираи амалиёти сӯхтор баргузор гардиданд, нишон доданд ки сохторҳои дахлдор дар шаҳри Панҷакент барои муқовимат ба ҳолатҳои фавқулоддаи сӯхтор омодагии кофӣ доранд. мо чунин машқҳоро минбаъд низ идома хоҳем дод, то ҳамкорӣ байни идоравӣ ва вокуниши саривақтӣ боз ҳам беҳтар гардад, изҳор дошт намояндаи қисми мустақили ҳарбикунонидашудаи рақами 38 оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент. амалиёти махсуси сӯхтор дар шаҳри Панҷакент як намунаи равшани кору ҳамоҳангии муассир миёни сохторҳои давлатӣ дар самти ҳифзи ҳаёти инсон, амнияти моликият ва нигаҳдории тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳолатҳои фавқулодда маҳсуб ёфта, таҷрибаи пурарзиш барои идомаи чунин чорабиниҳо арзёбӣ мегардад. бо
бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент пайваста бо ташкили маъракаҳои ҳашар ҷиҳати анҷом додани корҳои созандагӣ, ободкорӣ ва сарсабзу хуррам гардонидани шаҳр саҳмгузорӣ менамоянд. санаи 3 апрели соли равон дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Панҷакент бо мақсади корҳои ободонӣ ва сабзу хуррам гардонидани шаҳр шанбегӣ доир намуданд. роҳбарият ва ҳайати шахсӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ барои тозаву озода намудани гузаргоҳҳо ва хиёбонҳо баҳри зебою хуррамгардонии гирду атроф барои боз ҳам зеботар намудани шаҳр саҳми арзандаи худро гузоштанд. корҳои тозагиву ободонӣ дар назди боғи Парчам, Гулгашти Исмоили Сомонӣ ва назди бозору дигар кӯчаву хиёбонҳо гузаронида шуд. дар рафти шанбегӣ бевосита сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Панҷакент подполковники милитсия Ташрифзода Шоҳвалӣ Тӯрахон иштирок дошт. бояд қайд намуд ки ҳифз намудани табиат ва тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои шаҳр ба инсонҳо вобастагии комил дошта қарзи ҳамешагии шаҳрвандии мо мебошад. қобили зикр аст ки кормандони милитсия дар баробари пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб ҳамзамон дар корҳои ободонию созандагӣ низ саҳми худро мегузоранд. кормандони милитсияи шаҳри Панҷакент дар ташкили шанбегиҳои дастаҷамъона дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва ободонии шаҳр фаъолона ширкат менамоянд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. оила ҳамчун фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. дар талабхонаи дӯстӣ бо иштироки 24 нафар оилаҳои беҳтарин аз шаҳру деҳоти Панҷакент озмуни шаҳрии олии беҳтарин дар асоси банди 32 ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунаҳои фарҳангиву маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022 ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 2 январи соли 2025 таҳти рақами 713 тасдиқ шудааст баргузор гардид. озмуни шаҳрии олии беҳтарин бо сухани ифтитоҳии муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода оғоз шуд. оилаи намунавии он оилаест ки дар он муҳити дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром ва калонсолон ва меҳру муҳаббат миёни аъзоён ҳукмфармост. дар чунин оилаҳо волидон ба фарзандон на танҳо ғамхорӣ мекунанд, балки онҳоро ба одамият, донишандозӣ ва меҳнатдӯстӣ низ тарбия менамоянд. пешрафти ҳар як давлат аз сатҳи маърифат ва ахлоқи шаҳрвандонаш вобаста аст. агар мо хоҳем ки ҷомеаи солим ва пурфайз бунёд намоем, бояд оилаамон намунавӣ бошанд. чунон ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳояшон қайд намуданд, оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст ва беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ, ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. сипас ҳайати ҳакамон бо оилаҳо саволҷавобҳо намуданд. аз рӯи 6 номинатсияи озмуни шаҳрии олии беҳтарин, сокини ҷамоати деҳоти Ёрӣ, деҳаи Ёрӣ, собиқадори меҳнат Самадов Самад барои иштирок дар даври вилоятии озмуни олии беҳтарин рохат гирифт. дар хотимаи озмуни шаҳрии олии беҳтарин иштирокчиёнро бо сипоснома ва тӯҳфаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сарфароз намуданд. дар рафти озмуни шаҳрии олии беҳтарин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барномаи консерте намоиш дода шуд ки хеле ҷолиби диққат буд. гузориши Дилшода Ҳалимова, Хайём Ҷӯраев ва Шоҳҳусайн Солиҳов.
در دایره سفری کوری هیئت راهبری کننده گروه جوانان اوانگارد در ولایت سوخت با مقصد تحکیم حس وطن دوستی، بالا بردن زیرکی سیاسی، پیشگیری شامل شوی نورسان و جوانان به گروه‌های افراطگرا، تشویق طرز حیاتی سالم و جلب نسل نورس با آموزش زبان‌های خارجی و کسب آموزی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر ملاقات سودمند دایر گردید. در ملاقات راهبر گروه جوانان اوانگارد در ولایت سوخت سمرف اکرام جان، معاونان راهبر گروه رؤوفزاده دولتشاه و فیضزاده احمد جان، نماینده شعبه معارف و راهبریت مؤسسه تعلیمی اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن ملاقات مسئله‌های رعایت طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان و جوانان مورد شرح و توضیح قرار گرفتند. یادآور گردید که سیاست دولتی جوانان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته، با دستور و راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر تحکیم مقام جوانان در جامعه، تأمین شرایط مساعد برای تحصیل و کسب آموزی، جلب فعالانه به حیات سیاسی و اجتماعی و پیشگیری آنها از شامل شوی به هر گونه گروه‌های افراطگرا تدبیرهای مشخص راه اندازی می شود. همزمان اشتراکچیان وابسته به استفاده ثمرناک شبکه‌های اجتماعی، حفظ ارزش‌های ملی، احترام به مقدسات دولتی و تأمین ثبات جامعه اظهار نظر نموده توجه جوانان را به آموزش و خودشناسی و صادق بودن به وطن مادر جلب نمودند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. тоҷикон ҳамчун миллати бостон давоми ҳазорсолаҳо бо ҳунару ҳунармандӣ машҳур буданд. собира раҳимова, сокини маҳаллаи зардолузори шаҳри панҷакент, яке аз ҳунармандони маъруфи шаҳр ба ҳисоб рафта, аз давраи ҷавонӣ то ба имрӯз ба ҳунари сӯзанидӯзиву гулдӯзӣ шавқу ҳаваси зиёд дорад. ӯ дар хона бештар ба фарзандону набирагон сирру асрори ҳунарҳои хешро меомӯзонад. яке аз фарзандони ӯ ситора табиб мебошад, вале ӯ ба касби модар таваҷҷӯҳи калон дорад ва дар ороиш ва дизайнерӣ кӯмак мерасонад. мани қуроқоша манин духтар бо ёрдам мекунад, дизайни ман ҳамин духтар мана тайёр мекунем, озмуно ба иштирок мекунем, ҷо мегирем, тӯҳфа мегирем. мо бисёр миннатдор ҳастем а президентамон, а раиси вилоят, а раиси шаҳр миннатдор. мана шуғли аҳолӣ мани занон баям раҳмат ки моҳона ҷиғ зада масалан ҳавасмандкунӣ мекунанд, ҳавасманд мекунанд бо мо дасти лому гашта бо зиёдтар хизмат мекунем. мана хориҷиҳо мебиён масалан аз ин тӯҳфаҳои мо ки аз материалҳои пахтагӣ дӯхта шудааст тайёр карда шудааст харидорӣ мекунанд. дар раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри панҷакент даври шаҳрии фестивали озмуни беҳтарин армуғон баргузор гардид. ҳунарманд собира раҳимова ҳамроҳи духтараш ситора ва набирачааш яке аз иштирокчиёни фаъоли ин озмун мебошанд. онҳо дар ин озмун маҳсули дастони эҷодкории хеш гулдӯзиву сӯзанидӯзиро пешниҳод карданд. мо оилави ҳунарманд ҳастем. мана ин духтарам коргари ва соҳаи тиб мебошад, ҳам дар хона бо қуроқдӯзӣ машғул аст. мани набирачаҳоям дар коҳи фарҳанг ба мавлуда абдураҳмонова зардӯзӣ мекунанд. ин зардӯзиҳои дасти невераҳом. фестивали озмун аз рӯи 6 номинатсия беҳтарин ҳунари армуғонӣ, ҳунари этнографӣ, ҳунари сайёҳӣ, ҳунари дӯзанда ва бофандагӣ, ҳунари армуғонӣ бозича ва ҳунари минтақавӣ доир шуд. вобаста ба номинатсияҳои фестивали озмун ҳунармандон маҳсули дасти худ ва оилаашонро пешкаши ҳакамон гардонинданд. барои аросакҳои нозанӣ, барои духтарчаҳои ёш, ҳамин сумкачаҳоя ҳозир талаботаш бисёртар. барои ҳамин аз интернет ёд гирифтаму ҳамин чизҳоро бисёртар талаб мекунанд. аз минчоқҳо истифода бурда бо жилка ҳаминҳоро мебофем. боз аз рӯи худашон талаботашон ки чӣ хеле бошад, аз рӯи расм нигоҳ карда ҳамин чизҳоро бофидан мумкин аст. барои духтарчакҳои ёш ҳам бофидан мумкин аст, барои аросакони нозанин ҳам бофидан мумкин. инҳо бошад зардӯзӣ,
دخترچه‌های یاش هم گرفته میتونن، عروسک‌های نازنین هم گرفته میتونن این چیزا رو. ما هنرمندان امروز ارمغان‌های خرده که برای ماس خارجیان که مرکزی تشریف خارجیان برای شهر پنجکن زیاد است، چنین ارمغان‌های خرد رو به طریق جزدان‌های خرد و سبچه‌های مایده، توپه‌های مردانه و اینچون دسترخوان‌های روی میزی که به طریق خرد همچون ارمغان برای سیاحان آماده گشته ایستاده است. ما پیشنهادی هنرمندان و پیشنهادی سیاحان خارجی می‌گردانیم. مقصد از تشکیل و برگزاری آزمون مذکور تربیه حسی زیبایی پرستی، خویشتن‌شناسی و هنرمندی، احیای عنعنه‌های اجدادی هنرهای مردمی و عمومی گرداندن سنت‌های بهترین هنرهای مردمی، معرفی نمودهای گوناگون هنرهای مردمی که با سبک و اسلوب، مهارت و دید و نگاه خاص آماده شده است عبارت میباشد. منم قروق من دیدید، من همین پیشتر بود، همین برهم خورده بود. من حوض گشته همین دخترو من کاروسین، منم دوای دخترشه من همین دوخ دیدید همین هم موشنا مهون 8 ساعت درس قروق داریم، درس دوزندگی داریم. اول براندگی یک ماه پول نی براندگی مهون اینکه اندازه نه، فقط من اینکه میکشیم کشیده مثلا میرکشه گرفته من این دخترو اروی همین یاد گرفتگی هموشون. قهرمان گزارشی ما صابیره رحیمова نیز میخواهد با واسطه چنین آزمون‌ها شماره‌ی هنرمندان مردمی زیاد گردیده محصول مهنت خویش را پیشکشی همگان گردانند. برابر این عنعنه‌های نیک قدیما احیا گشته دختران یک هنر را می‌آموزند و در آینده به بودجه عائله خود نیز درآمد علاوه‌ای را وارد خواهند کرد. پرزیدنت ما تمام درها را گشوده کردن برای هنر رایگان، تمام هنر رو آموختن و مرحمت رفته هنر رو میزنن، چون که در آینده عذاب نمیکشن در وقتی دستتنگی و خودشون این کمک است. من مثلا شوهرم کار میکنه، فرزندوی من کلینو همه هنرمند کردگی من برای اون که معاش دیر تیز گیرن یا معاش دستشون ما نباشتم این پولی تیار یک جو در آمده میگیرد با دیگر چی به استفاده میبرید. امروز هنر رو رشد و رواج داده به طریق سامانه‌های اینترنتی، به طریق ویستافکا یعنی نمایش‌های مردمی هنرهای خود رو پیشنهاد می‌گردانه و یک مبلغ معین برای درآمد بودجه خانه، برای بودجه شاگردان که این خیلی دستگیری از طرف سرور دولت ما میباشد. ما خیلی هنرمندان خرسند هستیم. پس از شناسایی با هنرهای پیشنهاد شده اعضای حکمان غالبان را معین کرده در یک فضای تنتنوی به آنها دیپلم و تحفه خاطروی سپاریده شد. اینچنین رهبریت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند به غالبان و اشتراکچیان فعال فستیوال آزمون سپاسنامه و تحفه ها را تقدیم نمود. مورد به ذکر است که هنرمند صابیره رحیمова که ما درباره او معلوماتی بیشتری دادیم یکی از غالبان این آزمون اعلان گردید. گزارش مونیسه اتمولویeva و شهباز قربانوف. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند اینچنین بخشیده به روز 1 می روز بین المللی یکدلی مهنتکشان در نزد باغ طلایی شهر یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار شد. در یارمارکه جایهای کاری خالی از طرف مقامات دولتی و کارخانه و تشکیلات‌های ساحه‌های گوناگون از جمله معارف، تندرستی، فرهنگ، نقلیات و علاقه، خواجگی منزلی و کمونالی، ساختمان، صنعت، بانک‌ها برای شهروندان پیشکش گردید. نگار زمانیان سردار ریاست مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در شهر پنجکند قید نمود که روز بین المللی یکدلی مهنتکشان جشنی است که در پس منظر مبارکبادی‌ها با ما حفظ حقوق منفعت‌های کارمندان، مساعد گردانیدن شرایط مهنت، مهیا نمودن فضای کاری و رسیدن به زندگی شایسته مهنتکشان را بازگو می‌نماید. امروز با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آیدی با کار دائمی فرا گرفتن شهروندان بیکار در نزد باغ طلایی یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار نمودیم. در این یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد 155 جایهای کاری خالی از تشکیلات و مؤسسه‌های شهر پیشنهاد گردید. اینچنین در نیروگاه برقی آبی راغون 1150 جایهای کاری خالی و بیرون از حدود تاجیکستان
200 جایهای کاری خالی پیشنهاد گردید. ما همه روزه کوشش به خرج میدیم که شهروندان بیکار را به جایهای کاری دائمی اینچنین به کسب آموزی فرا گیریم. ضمن صحبت اطلاع داده شد که در این یارمارکه‌ها امکانیت‌های آماده نمودن متخصصان یعنی تشکیل کسب آموزی و زبان آموزی طبق طلبات بازار مهنت به خصوص کارفرمای خارجی پیشنهاد گردید. آن نفرانی که در یارمارکه مذکور صاحب جای کاری گردیدند از این اقدام منتداری خیش را چنین بیان نمودند. میرزا عظمت الله، من سال گذشته به همین یارمارکه همین جای کار خالی آمده بودم. مقصد من در کارخانه پیشنهاد کردم، من رفتم کار کردم، معاش نقص. مقصد 1 سال کار کردم، از بسی که شرطنامه‌اش تمام شد ما حاضر با همین یارمارکه جایهای کار خالی آمدیم که مقصد با صاحب در آینده صاحب جای کار شویم. مقصد رحمت بر همین تشکیل کننده همین یارمارکه جایهای کار خالی که مقصد ما را مثلا بیکار نمیمونن، ما شهروندان را دستگیری میکنن. امیدوارم که به خودم یک کاری مناسب انشالله پیدا کنم. باید گفت که در یارمارکه نوبتی جایهای خالی کاری و وظیفه‌های آزاد شماره زیادی ساکنان از جمله کارجویان شرکت ورزیده، اکثر آنها با راحت به جای کاری پسندیدهشان تامین و قسمت دیگری کارجویان که اختصاص نداشتند به کسب آموزی جلب کرده شدند. گزارش مرتبه رحمانова و خیام جورایف. در پیروی با اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که تصمیم گرفتند که بعد کتاب تاجیکان علامه باباجان غفوروف همچنین شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز چاپ و به هر یک عائله تاجیک تقدیم کرده شود، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن نیز تصمیم گرفته است که باغ به نام ابوالقاسم فردوسی را که در درآمدگاه شهر پنجکن واقع است پر را از نوسازی نماید. امروز کارهای ساختمانی در اینجا با مرام پیش رفته ایستادند و بعد چند اینجا به یک مکان زیبا و همین گونه موضع جالب و دیدنی بهر سیر و سیاحت ساکنان و مهمانان و سیاحان خواهد گردید. در دوران استقلال با راهنمایی و ابتکار پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت ارجگذاری و بزرگداشت فرزندان برآمند ملت کارهای شایسته انجام داده می شود. دستور پیشوای معظم ملت درباره نشر شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی و به هر عائله تقدیم نمودن آن از جمله این ابتکارات وطندوستانه به خاطر تقویت خوششناسی ملی است. به این مناسبت و جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی کشور مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن برای از نوسازی گلگشت و مجسمه ابوالقاسم فردوسی که در درآمدگاه شرقی شهر جایگیر است تصمیم گرفته است. طبق لایحه انگاروی بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی ابوالقاسم فردوسی در برش خیابان رودکی در کوچه سعدی شیرازی شهر در مساحت 7600 متر مربع با طرح نو پیش بینی شده به نظر چون اسباب موسیقی تار را میماند. باغ از میدان پذیرایی آغاز شده بینندگان توسط دروازه محتشم با بلندی 8 و درازی 14 متر وارد می شوند. راهروی اساسی باغ با پهنای 8 متر و درازی 75 متر با نقش و نگار ملی از سنگ‌های آرایشی وطنی گلچینی شده از درآمدگاه باغ تا به میدان طول می کشد. در لایحه بنیاد میدان دوره شکل با حدود 30 متر و ستون‌های گران حجم بلاردار با روی پوش و سنگ‌های مرمرین وطنی به نظر گرفته شده است. بالاتر از میدان مذکور مجسمه ابوالقاسم فردوسی با بلندی 5.5 متر قامت می افرازد. بلندی زیرپایه مجسمه 6.2 متر بوده با ستون‌های زیبا با طرح تاریخی و نوشتجات ابوالقاسم فردوسی با 2 زبان پیش بینی گردیده است. در پس این مجسمه دیوارنگاره‌ها با بلندی مختلف با درازی 34 متر برلیف نگاره‌ها از نمونه‌های صحنه‌های داستان بیزوال شاهنامه و اشعار شاعر درج می‌شود. از قسمت چپ مجسمه باشد مجسمه از رمز رستم با سهراب از داستان همنام شاهنامه گذاشته. در قسمت دیگری باغ 2 هیکل اسب سمن چون تمثال اسب رخش و دیگر اسبان جنگی در این اثر بیزوال تصویر شده گذاشته می شود. در اطراف مجسمه فواره های زیبا با نشستگاه های چوبین مرمرین و صحبتکده بزرگ مرمرین برای قرائت شاهنامه یعنی شاهنامه خوانی به نوبت گرفته شده است. همه این در مجموع یک انسامبل یگانه معماری فرهنگی معرفتی را تشکیل می دهد و با بنیاد آن بر روح بزرگ مؤلف شاهنامه بیزوال چون تمثال دوست داشتن میهن، حفظ مرز و بوم مقدس آن، بالا بردن احساس خودشناسی و وطن دوستی و خدمت ماندگار پیشوای
معظم ملت محترم امامعلی رحمان در راه احیا و بزرگداشت تاریخ قناعتمند ملت ارج گذاشته می شود. دلیری بازار، زرخون نعمت‌الله، شهر پنجکند. اخبار. дар охири моҳи апрел пойгаи автомобилӣ бо мақсади мустаҳкам кардани дӯстӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон, қирғизистон ва қазоқистон баргузор гардид. чорабинӣ дар боғи ғалабаи шаҳри тошканд доир шуд ва дар он намояндагони кишварҳои мазкур аз ҷумла ҷанговарони интернационалист солҳои 1979-1989 иштирок намуданд. ман назаров равшан раҷабович, ҷанговари интернационалист аз шаҳри панҷакин, чуноне ки шумо медонед, дар арафаи 80-солагии ғалабаи ҷанги бузурги ватанӣ бар фашизми Германия дар тамоми нуқтаҳои ҷамоҳири пасошӯравӣ чорабинаҳои махсус гардонида шудааст. аз он ҷумла мо ҳам ҷанговарони байналмилал дар шаҳри панҷакин тасмим гирифтем ки ба муносибати ҷашни 80-солагӣ роҳпаймоиҳо адо намоем. аз ҳамин рӯз оғоз намуда мо ба қисмҳои ҳарбӣ, мактабҳо ташриф оварда ба сарбозон, талабагон оиди ғалабаи ҷанги бузурги ватанӣ, қаҳрамониҳои падару бобоёнамон ба онҳо нақл карда, яъне онҳоро дар ҷодаи ватанпарастӣ, ватандӯстӣ тарбия намуда истодем. вазифаи мо ҷанговарони байналмилал дар ин замони ҳассос аз он иборат аст ки ба ҷавонон мардонагӣ, шуҷоат, далируро омӯзонем ки то онҳо аҷдоди бобоёни мо ки қаҳрамониҳоро нишон доданд дар ҷанги бузурги ватанӣ, онҳо ҳам донанд ва аз иҷро кардани он ҳеҷ вақт натарсанд. барои ҳама аз фурсат истифода бурда 80-солагии ҷанги бузурги ватанӣ бар Германияи фашистиро табрику муборакбод намуда, мо медонем ки ҳамагон аз оилаҳои ҳама касе ҳаст ки нафарҳое ки дар ин ҷанг иштирок карда буданд. дар ҳақиқат онҳо ҳимоятгар, дар ҳақиқат диловар, дар он ҷанговарон ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад ва шиори мо нест бо ҷанг, зинда бо сулҳ мебошад. мақсади асосии ҷамъомад дидорбинӣ ва мустаҳкам намудани дӯстӣ байни халқу миллатҳо буд. намояндагон имконият пайдо карданд то таҷрибаҳои худро мубодила кунанд ва роҳҳои нави ҳамкориро баррасӣ намоянд. давлату Саидаҳмад Назирмадович, роҳбари намояндагии ташкилоти ҷамъияти ветеранҳои Россия бародарони ҳамроҳият дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтем ки пойгоҳи автомобилӣ кунем. хушбахтона пойгоҳи автомобили мо сар шуд аз 22 апрел то 28 апрели 2025. мо аз 22 апрели 2025 аз шаҳри Душанбе ба гузаргоҳи Ойбек дохили шаҳри Ташкент шудем. аз шаҳри Ташкент рафтем тарафи республикаи Қазоқистон. дар он ҷумҳурии Қазоқистон ду район тоҷикнишин будааст. ду район. дар ҳамин ду район мо чорабдӣ гузарондем дар ду мактаб. дар мактаби Абдуқосим Фирдавсӣ, дар мактаби устоди адабиёти советии тоҷик Садуддин Айнӣ. хушбахтона дар ҳамин ду район тоҷикнишинон беҳад моро ба як саҳми баланд қабул карданд. хусусан меҳмондории тоҷикоро давом дидем. хусусан мо мардуми тоҷик ҳам меҳмондӯстонам бошем, ҳамном ранги моҳонбанд моро қабул карданд. мо бо талабагони мактаб, бо курсантҳои академия, боз сарҳадбонони ҷумҳурии Қазоқистон вохӯрӣ кардем. гузаронем ки Тоҷикистон ҳамчун бародари ҷонии шумо мебошад. пас аз ҷумҳурии Қазоқистон омадем ба шаҳри Бухорои Бостонӣ. ин Бухоро ин маркази илм аст, маркази илму маърифати тоҷикон аст. унҷа бо моро вохӯрӣ карданд. ҷаноби башардӯсти вилояти Бухоро беҳад меҳмондорӣ карданд. дар тамоми ҷойҳои таърихии шаҳри Бухоро мо гаштем, гузор кардем. хусусан мақбараи Исмоил асосгузори давлати тоҷиконро мо дидем унҷа. Ғафуров Қадамшо, намояндагии ташкилоти боевое братство дар Федератсияи Русия дар Тоҷикистон, мо тасмим гирифтем ки аз 20 то 9 мая автопробег гузаронем дар
خب دولت‌های توجیکستان، ازبکستان، قزاقستان از روی برنامه‌مون در همونجا автопробег گذراندیم و با نسل نورس حفظ حمایت وطن و وطن دوستداری را همین را برنامه‌مون در همین سمت بود. برنامه را رفتیم گذراندیم و در قزاقستان در محله‌هایی که تاجیک نشین بودن در اون محله‌ها ما خب صحبت‌ها گذراندیم، در مکتب‌ها درس جسارت گذراندیم، در یک سطح عالی قبول کردن. حتی بچه‌ها هم با توفه برده بودیم، توفه دادیم بچه‌ها. پس از انجام پویگاه автомобили ҳайати меҳмонон аз шаҳри Панҷакент дидан карданд. онҳо бо фарҳанг ва анъанаҳои маҳаллӣ шинос шуданд ва дар бораи ҳаёти рӯзмарра ва расму оини мардуми минтақа маълумот гирифтанд. тасмим дорем мақбараи устод абдулбакиро мо зиёрат кунем, баъд душанбе тасмим. мақсади ташкилӣ, мақсади ҳамин пойгоҳе ки мо кардем, якум мустаҳкам кардани дӯстӣ байни ҷумҳурии ӯзбекистону қазоқистону тоҷикистон, дуюм мустаҳкамӣ байни ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки дар ҳамин ҷумҳурия ҳастем. мо пурзурдам будем. ин якумин пойгоҳе ки мо кардем, ин беҳад ба сатҳи баланд гузарондем. дишаб аз сарҳад гузаштем, меҳмони ноҳияи Панҷакент будем. аз инҷа ҳамин рафтем дар сараз ма як тамошо кардем, бачаҳо дар ҳамонҷа тӯҳфаҳое ки аз он тараф дода буданд бачаҳо тақсим кардем. чорабинии мазкур нишон дод ки дӯстии байни халқҳо на танҳо дар заминаи таърихӣ, балки дар заминаи фарҳангиву иҷтимоӣ низ бояд таҳким ёбад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 ба номи Мастон Шералӣ баҳри пӯзи хотири шоир дар рӯзи таваллуди ӯ чорабинӣ доир гардид. ҷамъомад бо суханронии директори муассиса Соқиев Шаҳриёр оғоз гардида, ӯ аз Мастон Шералӣ ба некӣ ёдовар шуд ва қайд намуд ки бигзор ҳаёт ва фаъолияти чунин шахсон баҳри насли наврас ҳамчун дарси ибрат бошад. Мастон Шералӣ 20 апрели соли 1935 дар деҳаи зери ҳисори шаҳри Панҷакент ба дунё омада. соли 1950 факултаи таъриху филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм карда, солиёне корманди адабии рӯзномаи Маориф ва Маданият, моҳномаи Садои Шарқ ва мудири шӯъбаи нашриёти Ирфон будааст. асарҳои ӯ аз ибтидои солҳои 50-уми асри гузашта чоп шуда, диққати ҳамагонро ба худ ҷалб месозад. муаллифи китоби ашъори мавҷи зарафшон, илҳом, реша дар об, ситора, ташнагӣ, суруди роҳ, ихлос ва дигарон мебошад. китоби шеърҳояш ба забонҳои русӣ низ тарҷума шуданд. аз соли 1964 узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мебошад. дар чорабинии мазкур собиқ омӯзгори забон ва адабиёт Қурбонбой Раҷабов низ иштирок ва суханронӣ намуд. хонандагон дар бораи ҳаёт ва фаъолият ва иҷодиёти шоир гуфторҳо гуфтаву шеърҳо қироат намуданд. инчунин хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 деҳаи Гулолӣ низ дар ин чорабинӣ иштирок намуданд. барномаи фарҳангии омода намудаи хонандагон бошад хотири ҳозиринро болида намуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Зархуни Неъматулло ва Хаём Ҷураев. таи солҳои охир таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар, хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба омӯхтани асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома» зиёд гардида, дар қаламрави кишвар хусусан муассисаҳои таълимиву китобхонаҳо чорабиниҳо гузаронида мешаванд. дар робита ба ин мавзӯъ дар китобхонаи филиали бачагонаи рақами 1 маҳфили шоҳномахонӣ баргузор гардид. дар маҳфил хонандагони хурдсоли китобхона аз рӯи асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома» порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. ҷавоне биёмад кушода забон, сухан гуфтани хубу равшан равон, ба назм ором гуфт ва ман арҷуманд, ки аза шодмон шуд дили арҷуманд.
дар рафти маҳфил иштирокчиён бо саҳначаҳои ҷолиб хотири ҳозиринро шод намуданд. Дар ҷанбаст директори китобхонаи марказӣ Зарина Бомуллоева ба қироати шеърҳо ва саҳначаҳо баҳои баланд дода ба иштирокчиён изҳори сипос намуд ва қайд кард, ки ҳамин гуна чорабиниҳо бояд зуд гузаронида шаванд. гузориши шодонаи ҳамроҳ ва Улуғбек Ҳусейнзода. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам, ки мардуми Панҷакенти Бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.